Amakuru mashya intambara ikomeye cyane yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 ishinje leta ya Kinshasa kurasa ikoresheje drones mu bice bitandukanye ndetse na Kinshasa ikaba gushinja M23 kuba yarasa mu bice bitandukanye cyangwa kuba yarashe mu bice bitandukanye nkuko tugiye kwigarukaho muri inkuru yuzuko yakabaye ni inkuru y'agahinda mu gihe twe dufite ikizere cy'amahoro ndetse n'agahenge na cyane ko hashyizweho umurongo turavuga ibiganiro byo mu Suisse ndetse n'uburyo agahenge kazubahirizwa akaba ibintu bitandukanye byose byumvikana nkuko twagiye tubibagezaho ariko noneho hasohotse amatangazo akomeye cyane y'intambara ikoresha drones ubu yongeye kubura mu buryo bukomeye cyane ni muri babaje ninde uri kuvugisha ukuri muri uko gushinjanya ninde uri kwica abaturage bazira kamama muri iyi nkuru tukaba tugiye gucukumbura mu buryo bwimbitse amatangazo yomba herutse gusohoka yaba iry'umutwe wa M23 ndetse n'irya FARDC yasohoye mu ijoro ryahise kurikirana iyi nkuru kugeza ku musozo kuko tugiye guha amakuru yose arambuye ibisobanuro byimbitse nibyo utabwirwa mu magambo make mu zindi nkuru twihuse cyane rero mbere yuko twinjira mu byatangajwe n'impande zombi ndetse n'amasaha byabereyeho reka tubanze tubihe umurongo cyangwa se icyo mu cyongereza bita background context kugira ngo mwumve neza uburemere bw'aya makuru mugomba kumenya ko aya masasu yongeye kuvuga mu gihe hari hategerejwe umusaruro w'ibiganiro vuba cyane hari habaye inama ya 9 y'ibiganiro by'amahoro byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Montreal. Muri ibyo biganiro byari byitezwe ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya M23 bashobora kumvikana ku guhagarika imirwano bidasubirwaho cyangwa se icyo bita cessez-le-feu. Abantu benshi imiryango mpuzamahanga ndetse n'abaturage bari bafite ikizere ko aya masezerano ashobora kuzana amahoro arambye kamasasa ashobora guceceka burundu ariko siko byagenze na gato kukwizera ndetse n'amasezerano y'agahenge byayoyotse mu kanya nk'ako guhumbya mu ijoro ryo ku itariki ya 18 rishyiri ya 19 z'uku kwezi kwa Mata umwaka wa 2026 muri iryo joro uturere turimo imisozi miremire twa Minembwe ndetse na MASISI twumvikanye mu rusaku rurangurura rw'ibisasu biremereye cyane bihindura ijoro ry'abaturage umuriro w'urupfu. Reka duhere ku ruhande rw'ihuriro rya M23 kugira ngo twumve uko bo basobanura ibyabaye. Umuvugizi wabo bwana Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo rikomeye cyane ku rubuga rwe rwa X. Muri itangazo rye Kanyuka yashinje byeruye kandi ashyira mu majwi ingabo za leta ya Kinshasa ndetse nabo bafatanyije bose ko ari bo bagabye ibitero simusiga. Ijoro rya tariki 18 rikira 19 Mata 2026 ryari rimeze gute? Lawrence Kanyuka yavuze ko muri iri joro ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryakoresheje intwaro ziremereye cyane izo twita heavy artillery hamwe n'indege z'intambara zitagira abapilote cyangwa se combat drones zo mu bwoko bwa kamikaze. Kugira ngo mubyumve neza izi drones za kamikaze ni indege ntoya ziguruka zigafata intego yazo maze zikigusha kuri iyo ntego zigaturika. Kanyuka yavuze ko ibisasu byarashwe mu buryo bwo kutagira uwo batinya cyangwa se kurobanura bica mu duce dutuwe cyane n'abaturage ahitwa Kalingi ndetse na Bidego utugari duherereye mu gace ka Minembwe. Ibisobanuye ko abaturage bari baryamye mu mazu yabo bagwiriwe n'ibisasu biturutse mu kirere. Igitero noneho cyo ku cyumweru tariki 19 Mata 2026. Ibi ariko ntabwo byagarukiye muri iryo joro gusa. Kanyuka yakomeje avuga ko muri itangazo rye ku cyumweru tariki 19 Mata hagana saa 9:20 z'amanywa izo ngabo za leta ya Kongo zongeye kurasa ibisasu byikurikiranya mu gace ka Mitiningi ndetse n'inyengero zako. Unoneho bikaba byarabereye mu gace ka MASISI aho Kanyuka avuga ko leta yakoresheje drones ikomeye cyane yo mu bwoko bwa CH4
iyi drone ya CH4 kugira ngo mubisobanukirwe, iyi ni indege nini ikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa ishobora kuguruka amasaha menshi kandi igatwara ibisasu bya misile biremereye cyane. Kanyuka yavuze ko ibitero byangije ibintu byinshi cyane kandi bishyira ubuzima bw'abaturage b'abasivile mu kaga gakomeye cyane, ibintu badashobora kwihanganira na gato. Mu gusoza itangazo, AFC M23 ivuga ko ikomeje gukusanya ibimenyetso bifatika yerekana uburyo leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge inshuro nyinshi. M23 yasoje yemeza ko yiyemeje byimaze yo kurengera abaturage b'abasivile ndetse no gushyiraho umuzenguruko w'umutekano ufatika cyangwa se security perimeter mu ndimi z'amahanga kugira ngo barinde abaturage b'abanyekongo iyi ntambara bashyiriho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku rundi ruhande rwatangiye, leta ya Kongo nayo ntiyacecetse binyuze mu ngabo zayo za FARDC. Leta yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru rifite nimero 08. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Lieutenant Colonel Mongba Haukaimak, umuvugizi w'agateganyo wa FARDC, ryasohotse ku itariki ya 19 Mata 2026 mu murwa mukuru Kinshasa. Mu magambo yabo, FARDC yatangiye imenyesha amahanga yose ndetse n'abaturage b'imbere mu gihugu ko ibyabaye ari agahomamunwa. Bavuze ko nyuma y'inama ya 9 y'ibiganiro by'amahoro byabereye i Montreal mu Busuwisi hagati ya guverinoma ya Kongo na AFC M23 ibintu byahise bizamba aho kuzana amahoro. FARDC yashinje byeruye icyo gise ingabo z'u Rwanda bari kumwe na AFC M23 ko bongeye kurenga ku masezerano yabo y'agahenge nk'uko bisanzwe. FARDC yavuze ko ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 18 Mata 2026 drones z'ihuriro rya RDF na AFC M23 zarashe ibisasu biremereye ku birindiro by'ingabo za FARDC biherereye ahitwa Mikenge ndetse na Kakenge mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko ikibabaje cyane kurusha ibindi mu itangazo rya FARDC nuko ngo izi drones za narashe mu duce dutuwe n'abaturage b'abasivile ahitwa Poizelo. Umuvugizi wa FARDC yatanze imibare y'agateganyo iteye agahinda cyane, yavuze ko kugeza ubu byibura abasivili 4 bamaze kwasiga ubuzima naho abandi 8 barakomereka cyane bikabije. Icyakora FARDC yashimangiye ko bapfuye no mu bakomeretse abenshi ari abagore ndetse n'abana bato, ibintu bihabanye cyane n'amategeko agenga intambara ku isi. Mu gusoza iri tangazo ryagenewe abanyamakuru, FARDC yavuze ko yamagana byimazeyo kandi yivuye inyuma imyitwarire yo gushora cyangwa yagashora ntambara y'ihuriro rya RDF na M23 nk'uko babyita. Bagenewe ubutumwa bwimbitse bwo kwihanganisha imiryango yabuze ababo muri ibi bitero ndetse bifuriza gukira vuba inkomere ziri mu bitaro. Byongeye kandi nk'ingabo za leta FARDC zavuze ko zifite uburenganzira bwuzuye bwo gufata ingamba zose zikwiye ndetse no gukora ibitero byo kwihimura bikomeye kugira ngo irinde abaturage bayo nk'uko biri mu nshingano zabo zibanze za buri munsi. Ubu rero nyuma yo kumva aya matangazo yombi mu buryo bwimbitse, buri wese yakwibaza ati ukuri ni ukuhe muri ibi byose? Turabona amatangazo abiri avuguzanya mu buryo bukomeye cyane. Igihe n'abantu impande zombi zirashinjanya gutangiza imirwano mu gihe kimwe neza mu ijoro ryo ku itariki ya 18 rishyira ku ya 19 Mata 2026. Izo mpande zombi kandi zikavuga ko ibi bitero byabereye mu gace kamwe k'imisozi miremire ya Minembwe, nubwo AFC M23 yongeraho n'agace ka Masisi na Mitimingi ku munsi wakurikiyeho. Icyo aya matangazo yombi ahuriraho kandi giteye ubwoba buri wese ukurikiraniye intambara n'ikoreshwa ry'intwaro zigezweho cyane, by'umwihariko indege zitagira abapilote drones. AFC M23 iravuga ko FARDC yakoresheje kamikaze drones ndetse na CH4 drones, mu gihe FARDC nayo ishinja M23 na RDF gukoresha drones mu kurasa abaturage kuri Poizelo, nubwo bo badaspecifyinga ubwoko bwa drones zakoreshejwe.
gukoresha izi ntwaro rero ziremereye cyane mu duce dutuwe n'abaturage ni ibintu biteye inkeke cyane kuko akenshi izi ntwaro zangiza byinshi kandi zitari ubuzima bw'inzirakarengane nyinshi icyarimwe. Iyo usesenguye neza uburyo ibi byanditsemo usanga buri ruhande rurimo kugerageza kwereka amahanga ko ari rwo rurengera abaturage. AFC M23 iravuga ko igiye gushyiraho uruzitiro rw'umutekano kugira ngo irinde abaturage b'abasivile intambara bashowemo na Kinshasa. Ku rundi ruhande FARDC iravuga ko igiye kugaba ibitero byo kwihimura bikomeye kugira ngo irengere abaturage bayo, dore ko ngo bapfushije abagore n'abana bazize ibitero. Ikibazo nyamukuru gisigaye hatwakwibaza twese ni ukumenya uzarengera uyu muturage wayishwe n'ibisasu biremereye bituruka hejuru mu kirere atabizi. Ibiganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi bigaragara ko bitatanze umusaruro ufatika namba kuko isasu ryakomeje kuvuga ryivuye inyuma. Ese aka gahenge ko kudahangana cyangwa se ceasefire kazaharindwa gute mu gihe nta ruhande rwizera urundi? Ese amahanga azakomeza kurebera cyangwa azagira icyo abikoraho ngo ahagarike ubu bwicanyi n'ikoreshwa ry'izi drones? Aya ni amakuru tugikomeza gukurikirana umunota ku munota kugira ngo tubagezeho ishusho nyayo y'uko ibintu byifashe ku rugamba ntacyo tubahishe. Mwebwe mwadukurikiye mutekereza iki kuri ibintu biteye ubwoba biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo? Ese mwisesengura ryanyu ubona ninde uvugisha ukuri hagati ya matangazo yombi twabacukumburiye? Nk'uko mwabyumviye cyangwa nk'uko maze iminsi mubizi, Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyize amamiliyari menshi y'amadolari muri iyi ntambara. Amafaranga yari gukora imihanda, amafaranga yari kubaka amavuriro, yari gufasha mu bindi bikorwa yose bayashyize muri iyi ntambara. Niyo mpamvu bari gukoresha drones ubutitsa M23 ikazituritsa, ngira ngo murabyibuka Kisangani, Bangoka, ariko ejo bakazinduka bazanye izindi drones 200 ama-CH4 ama drones kamikaze. M23 ikirwanaho. Iyi namba irakomeye cyane kurusha uko mwabitekerezaga, ariko ibijyanye na diplomasi nabyo birakomeje. Reka dutegereze turebe niba ibyabereye mu biganiro byo mu Busuwisi i Montre bizagira icyo bitanga, niba hari icyo iyi IGVM place izagenzura agahenge, hari icyo izatanga yaba mu gutanga amaraporo kugira ngo umuhuza Amerika, umuhuza Qatar babone ukwiye guhanwa, dore ko ingabo z'u Rwanda zo zamaze gufatirwa ibihano mu buryo bukomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aya ni amakuru ya mu gitondo kuravuga ku isaha yo mu Rwanda, ubwo no mu bice by'Iburayi biri ku isaha imwe no mu Rwanda. Abari muri Amerika, bari muri Australia nabo biraterwa n'amasaha bari uze kubonera iyi nkuru. Hari amakuru twitaya mu gitondo hano muri Afrika, hano Igoma, hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda hari igihe abagera homwe bukeye ku buryo mushobora kuyabona nimugoroba cyangwa mugiye kuryama. Ndabashimiye, mukomeze mwane nanjye muri abagaciro.